JT 675 station to Makassar. The flight to Makassar is 50 minutes. We would like to remind you that this is the smoking flight, including electric cigarette device, are prohibited according to the Civil Aviation and Safety Regulation. Tampering with disabling or destroying any smoke detector in the lavatories is strictly prohibited. For safety reasons, it is prohibited to connect and charge electronic devices with magnetic battery and power battery on board. Thank you for your cooperation and wish you a very pleasant flight. Control position, please. Para penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, according to the Civil Aviation, Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. your life vest is available under your seat, and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life vest over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. By the takeoff station.